بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم اجعل علمنا حجة لنا لا حجة علينا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال المؤلف رحمه الله: باب استحباب المصافحة عند اللقاء وبشاشة الوجه وتقبيل يد الرجل الصالح وتقبيل ولده شفقة ومعانقة القادم من سفر وكراهية الانحناء. عن أبي الخطاب قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله؟ قال: نعم. رواه البخاري. يأتي الله سبحانه وتعالى بدو مولود تو سنيد هندو يتر ينتري يجول إن العالم محمد صلى الله عليه وسلم ومن ليمد سبير من يجول صحابة بفو وجول إدن دنانغ جوك بدينك بجوك نوكا يو الله جوكي إن كان دينا تبنتينا يهور مكة جتنا كان مكة. اللهم آمين. walli fi do Allah yurminamo waddigal dambugal do ko gal do watti temedere e capannay e tatabal wi babu dambugal ngal no yewta fi honɗum istihbabil musafahati yiɗegol salmodirgol. musafaha ko jogidirgol jungo e jungo, jungo ñaamo e jungo ñaamo, yiɗegol ɗum indal liga'i sanga fottugol, sanga hawrodira fotta. wa bashashatil wajhi e hentingol yeeso muɗum, fertingol yeeso muɗum si fotti e siɗɗo muɗum, hara yeeso ngol no henti no holli welo welo, hollirgol yeeso mum ngol weltanagol siɗɗo mum mo fotti on. wa taqbili yadi rajuli salihi e lunnagol jungo gorko moƴƴo, neɗɗo moƴƴo lunno jungo makko ngon. wa taqbili waladihi shafaqatan e yiɗegol lunnagol ɓiɗɗo muɗum sabu giggol e yurmede. wa mu'anaqatil qadimi e hoobodirgol artuɗo, neɗɗo yahi nokkugo o arti hoobagol. mu'anaqa ko dande fawgol dande bakkidirgol dande ɗen, lutnira dande ɗen oya wokkude mum nde wonaka balawal oya kadi wokkude mum nde wonaka balawal oya dande e dande ɓe inna daandodirgol. wonande iwɗo min safari e seteyagal, setejo so ari o hewtiti ka makko yimɓe makko ɓe o tawi ɓen ɓe daandodira, ɓe waɗa dande e dande. wa karahiyati e añegol al inhina'i turanagol goɗɗo, ƴuwanagol goɗɗo. ko ɗiɗo masalaji woni ko faala jantade nder ngal dambugal ɗo. wonde salmodirgo jungo e jungo no yiɗa si fottama, hentingol yeeso mum ngon holla siɗɗo mum mo fotti e mum on no weltanimo, ɗum hino yiɗa. no yiɗa lunnagol jungo neɗɗo moƴƴo, karamo ko ma, mawɗo ma, tedduɗo ma, salmodiro waɗani lunnoɗa jungo mo. wonde ɗum no yiɗa kadi neɗɗo lunno ɓiɗɗo muɗum sabu yurmingol mo, sabu aanangol mo, sabu yiɗugol mo. ko noon si neɗɗo arti o wi ko setejo, fottugol on ara noon on waɗugol dande e dande, ɗum ɗo fof no yiɗa. no aña noon turanagol goɗɗo ma ƴuwanagol goɗɗo. ko adda hadisaji ko hollata ɗe ñawoje ɗi masalaji ɗo fof. o fuɗɗori o hadise arano ɗo ko oɗo watti 385 mbi deftere nde fuɗɗa jangede. oɗo ko wiyetee Abul Khattab Qatada woni inde makko nden, so wonno ko Abul Khattab
oɗo koye tabiina en jeeya gatada ɗe gandi oɗo ko e ɓurɓe lollude e tabiina en ka firgol alquran wa bihi gala gatada gatada e sudi en e alhasan basri en saïd ibn musayyib en e waaɓe no ɓe wayi e tabiin ɓe kibari tabiin ɓeɗo a tafsir a jangata ayeje tati nayi tawa a yaali konngol maɓɓe ngol ɓe eggi ko ɓe jangi kon firo alqur'an o e juuɗe sahabaɓe o wi qala o wi qultu li anas min li anas ene anas akanat il musafahatu fi ashabi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ene salmonirgol ngol hari ɗum no hakkude sahabaɓe nelaaɗo ɗum no woduno hakkude sahabaɓe nelaaɗo salmodirgo junngo e junngo ni hari sahabaɓe nelaaɗo ɓe salmodirayno on tumati qala anas wiimo naam hi sahabaɓe ɓen salmodirayno men salmodirayno ɗum ɗo holli wonde sahabaɓe ɓayɓe salmodirano fewn nelaaɗo ɓe salmino nelaaɗo ɗum ɗo koko yiɗa nelaaɗo o tabintinta hunde nde moƴƴa oɗo hadis ko fillima ko imam boukhari hadis heɗɗo ɗon on ko kanko watti 1jeɗate wa an anasin ittama anas bnu malik radiallahu taala anhu qala o wi kanko anas lamma jaa ahlul yamani saga yimɓe yaman ɓen arno yaman ko leydi andadi fewno ɗo no fandi ka anduɓe géographie ɓe ɓe anda wondini leydi no wooda hay so ɓe yahali toon laɗo mako no al imanu yamaniya imanu ko yaman jeeya wani ko ɗon imanu hoɗi ko yimɓe ɓe nelaɗo manti ɓe ari ka nelaɗo saga ɓen ɗon arno qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam nulaɗo allah o maaki o makani sahaba ɓen kadi jaakum ahlul yaman yimɓe yaman ɓen ari ka mon ɗo ari e moɗo yimɓe yaman wahum ɓeɗo yimɓe yaman ɓen awwalu man jaa bil musafahati ko kamɓe atti addude salmodirgol jungo e jungo ɗum ɗon haari koye aadaji maɓɓe e mbowkaji maɓɓe e neediji maɓɓe wonno ani ɗuɗɗi gottata ka fotte e musidɗo mo wo salmodira e jungo hay so tawi no woduno e yimɓe hijas ɓen ahlul hijas ko makka e madina ngol baalol ɗon ha taif no tawda e muɗum hay so ɓen noon ɗin leƴƴi ɗon hiɓe anduno ɗum kono hari sakitora hakkude maɓɓe toon ɓe wowa ɗum wano yimɓe yaman ɓe nelaɗo maki ɓe ari ko ɓihiɓe ardi e ɗum ɗo ko jikku moƴƴo jikkuji l'islam ɗum holli ko hunde tabutude kal islam rawahu abu dawuda bi isnadin sahih abu dawuda filli o hadis ɗo e tugorto sellude cheikh albani maki ko sahih sunani abi dawud hadis o himo selli hadis heɗɗo on kanko watti 1jeɗɗi wa an al-barra ibn azib radiyallahu anhu itawa al-barra ibn azib qala wi qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lalla maki ma min muslimain alawo e julɓe ɗiɗo julɓe wo julɓe ɓe ɗiɗo yaltaqiyani ɓe fotta kamɓe ɗiɗo fa yatasafahani ɓe salmodira jungo e jungo ɗum waɗata illa gufira lahuma si wona ɓe yaafete bakkatuji maɓɓe ɗin qabla an yaftariga ko adi ɓe sertugol ɗum ɗo ko ɓural wonande salminago o wi julɓe ɗiɗo wo julɓe ɗiɗo si ɓe fotti tun ɓe salmodiri haɗay ɓural e joddi ko ɓe heɓata ɗon ko ɗo eɓe sertu tawa allah yaafike ɓe bakkatuji to sooki ɗin fof taman ɗum ɗo fof ko bakkatuji to sooki ɗin amba bakkatuji jani molanaɗi ɗin ɗin mbeɗi heɓnane tuubuye feerede kono to sokkoy koy si ɗuuɗi kadi wonta e jani koy ko ɗum waɗi golleji waɗay ɗi sabu ha bakkatuji to sooki ɗin ɗi monte ta on tigi yawoɗi dey yo on tigi waɗu la tahqiranna min almarufi inna aljibala min alhasa o wiwata ta yawo moƴƴere sinde fanɗi seeɗa o wi ɗe pelle ko koccu e gotum momodir ha wonti fello oɗo hadis o ko abu dawuda fillimo
Sheikh Albani maki kasir la hadis sahiha o maki hadis on muselli hadis heddo don on kanko watti temedde jeetati capande jeetati e jeetati wa Anas radiyallahu anhu itama Anas bin Malik ya Allah weltano sahaba be fu qala rajulun gorko go wi ya Rasulullah ko ayunulado Allah ar-rajulu minna gorko go e amen yalga akhahu imo fotta e siddo makko on aw sadiga o mako o wi imo fotta e weldiddo makko gido makko ayan hani lahu yo turanomo yo iwanomo si goddo amen gorko fotti e gorko siddo mum ma gorko weldiddo mum ko no hiwrotamo yo iwanomo qala la make oy ma yo qala o wi afa yaltazimuhu yo hoobomo hirbomo wa yuqabbiluhu o nunnomo qala lanma nanum kadi qala o wi fay o landiti o inni fa ya'khudhu bi yadihi o nanga jungo makko wa yusafihu o salmodira e makko qala lanma ɗum ɗo naayla ɗum ɗo no moƴƴi ma nango keecomo ni jogo oɗo hadis no haɗi noodi hadis haji goɗɗi goo dagindi hoobodirgol e siɗɗo muɗum kono lunnodirgol ngol na lunnodirgol hunduko e hunduko amma lunnogo ka gaɓɓude ɗo ni ɗum ɗon namurugol de takkugol ɗum tu hunduko ɗum ɗon ino dagi amma lunnugo maɗɗagol hunduko e hunduko ma tondu e tondu ɗum haray dagaki o wi rawahu at-Tirmidhi wa qala hadithun hasanun ko imam Tirmidhi on ko filli o hadith ɗo o wi hadith o hino moƴƴi Cheikh Albani ma ka silsilatu hadith ka sahih sunan at-Tirmidhi o maki hadith on hino moƴƴi nokku goo hadith goo o wi turanagol mo woni hiwrade o wi min aadati al aajim o wi ko aada yimɓe ajamiyankoɓe andano law wono laamuji kanton si on tigi ari tawi lanɗon ko yo uggino ni ƴuwo holla yankinare holla no jaɓi no lappidande yankinareji goo teddule goo ko Allah tun hande e majji waɗugo ruku yani ƴuwagol ha wawa siko ruku on tigi waɗi assalamu aleykum waɗa ni uggino ha emba mettude leydi ndi ɗon ɗon haray on tigi feƴƴintin ni enen noon no jeeya e aada meɗen jeeya e mbo ka men ƴuwagol seeɗa salmina ƴuwo seeɗa ko ɓuri moƴƴude si tawi on dari on fuu hay sa ƴuwaki salmodirmi kono noon ɓe innayi ko a bonɗo neji mi annda ko honto ɓe innayi ko a madrasajo ka ko a haabijo ka ko a honɗo on sahino salminirta yimɓe noon mokko baaɓe kono on ƴuwagol ha feƴƴita ko amma sa tawi on tigi no jooɗi mawɗo ma no jooɗi ɗon dargo kadi waɗa ni fonta junngo mo ɗo ni wa militaire ɗum ɗon kadi naneji on on tigi ƴuwitago seeɗa fiino on tigi feppodira wona niveau maɓɓe la Allah hare ɗum ɗon wona ko haɗa nediji ɗi tawata ɗum ɗo ko Allah tun ne orante ta ne oran ɗum goɗɗo wonɗo wowoni nediji ɗi Allah waɗi hakkude yimɓe ɓen ne odiranen banu adama ko teddu ɗum ko anda hakkude mum ko needi kono noon na feƴƴintinno gongol de hadis heɗɗo ɗon on ko oɗo watti 787 e jeenayi wa an Safwan ibn Assal radiyallahu anhu ittama ɗo Safwan ibn Assal Allah weltano sahabaɓe ɓen fo gala o wi gala yahudiyun li sahibihi alyahudu jogo wiyane ɗimo mum o wi hey idhab bina ila hadha annabiyi immi nabi en ka o nelaɗo ɗo ɓe woligo no idhab bina ma hen ka kaarijo kono yoni wiya nabi en ka kaari
mana ardi en yahen ka kaarijo mahen ka o annabajo ɗo fa ata ya rasulallahi sallallahu alaihi wasallam ɓe ari kanelaɗo honno addi ɓe ko jarribagol landagol fa sa'alahu ɓe landimo kanko nelaɗo an 9 ayatin bayyinatin fi mandeji 9 feeñuɗi ɗi no gasa ko mandeji 9 ɗi allahu okkuno annabi Musa ɗi ma ko mandeji on tigi mo yiltitike joni hadise on tigi hadise wonto o anday i mandeji 9 ko honɗum ɓayno fensita ɗum ɓe landimo fi ɗum ɗo o jaabi ɓe landimo fi ɗum ɗo o jaabi ɓe landimo fi ɗum ɗo o jaabi kono ɓaji on ɗo wona fiɗi mandeji o addiri hadise o koko waɗi kon ɓaawo nelaɗo jaabi ke lande ɗen ko ɗum ɗon ko ɗum woni wajhu shahidi on ko ɗum ɗon waɗum wasi o addari a mandeji ɗin o addi tun ɗum ɗo o hato ñine mum kon ɓaawo ɓe landen woni fiɗi mandeji 9 feeñuɗi nelaɗo jaabi o wi fa dakara alhaditha o janti o wowli hadise on fof kanko Safwan ila gawli ha konngol makko ka o wi'uno berɗum ɗo ngal dambugal ɗo hato ñine mum o wi fa qabbala yadahu wa rijlahu wa qala nashhadu annaka nabiyyun ɓaawon naɗo makaniɓe ɗin ɗon mandeji 9 feeñuɗi ɓe tawi pellet ko kañum tiyini e tenelaaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o jannga ɗum ka defte maɓɓe ko hombo yeetimo ko yeetimo ko allah subhanahu wa taala allamul ghuyub annduɗo ko wirni ko ɓaawo ɓe anndi ɗum ɗo ɓe anndi oɗo ko gonguɗo oɗo ko allah woni mo e sowndade ɓe teddini mo fa qabbala yadahu ɓe ɗiɗonon ɓe lunni sooke o nelaaɗo ɗo oɗo lunni potti o kadi adi lunni wariji lahu ɓe lunni hay koyɗe makko ɗe wagala ɓe inni nashhadu meɗen seedo annaka nabiyu wonde ko an ko annabijo nona neɗɗo ni nalani neɗɗo ni nalani wata andude ɗin ɗi men landi ɗo ɗiɗo komo tawata no jogi contact hakkude mum e allah direct ko on to wata andugol ɗi tawde ɓe lunnike sooke o nelaɗo ngo nelaɗo inani acca waɗi ko wattake no mene dina men kan jaɓaɓe ɓe lunnike hay koyɗe makko ɗen o wi ali o holli no daggi nelaɗo accirta ko ɗum fi hersama amugol ma ɗuma harana ko moƴƴi ɓay mo andi ko o qirri ko waɗa o yeeso makko o fanki himo andi ara yimɓe no faami ɗum ɗon bona ko ɗum waɗi o jaɓata tabintinnude ñinna ko tawata ɗum ɗon moƴƴa ko na sifa enen goɗɗum no waɗe yeeso ma wonde karama koɓe goo piiji goo no waɗe yeeso maɓɓe haranano ko haani go kono hara imma heɓe hersi ma no woni koɓe huli enne awa waɗe ɗo hatu mum ta on tigi ala ko wawi no jooɗi chef de l'état on no jooɗi chef état major no jooɗi premier ministre no jooɗi maintenant a waɗe ɗo waɗe ɗon fidaw waɗe ɗon hatu so ustade wi ɗum ɗon wattake hey ɗum ko bida ɗum wattake ɗo no gasa neɓe te ɓe yiyaka kono nelaɗo ɓe sallah sallam kanko musharri kanko ko waɗo sharia oɗo yimɓe usul ɓe ɓeyni la yusabu ila sakiti gawlu mo fanki wiyatake ɓay o fanki ko ɗum o wi'i la yusabu ila sakiti gawlu ɗum waɗano ɗon harimo ɗon o fanki ɓude holli wonde ɗum ko holli himo yii wonde ɗum ɗon no moƴƴi ndarete si tawi ala wo ko haɗayno o haɗugol so haɗino hay hunde watta ko jantum ko alfuno tallo o haɗani o fanki ɗon haray ɗum ɗon asukuru dallal rida wonde haray ɗum ɗon himo yi wonde ella alay muɗum ko ɗum waɗi karamkojo fota e fankude piiji añiniri ɗin piiji harɓuɗo ɗin waɗe yeeso makko tawale himo wawi haɗude tawa tana arali o fanka ɗon tun o waɗirama hersa hoyi to so koyni ɗo nena sa sallam igraru makko sunna o no tabitira o qirragol yani hunde waɗegol yeeso makko o yiya
وفانكا دو هارو يا لون دو موجا أو حديث رواه الترمذي وغيره بأسانيد صحيحة ويكو الترمذي وقبه في الليم كانكو وي تو غورد سلول كو الشيخ الباني كضعيف سنن ابي داود كانكو موين حديث الناس سلول حديث كلو هذا من دارغول امام النووي وي مسلم الشيخ الباني وي وسلم joni no foti e darugol mo dabbita kanko ko be luttu ben kadi ko num bewi wonde Cheikh Albani no loyde hadisaji go hara kanko ko ben tawtamo e majji be kalna ko dum ko neddo mo wakkili ko gando e zaman men on do no fandi hewti do mo andugol hadisaji sellude bi sella kono o kanko tigi wala istidrak wonde o waɗa o sellina e hadis nokku goo o yahoya nokku goo inna a mi ɗaɓɓitoy mi yiitoy mi tawi jaka o sella ma o loyina hadis nokku goo o yahoya inna a mi yiitanoymo laawol goo ma mi yiitanoymo seede ko seede tantomo ɗum ɗon hino selli donc haray ɗum waɗi wonde a taway ɓeyne da'afahu al albani ɗo ya ɓeyne hassanahu albani ko ɗum ko neɗɗo حديث هذا دون كان قواتي تمت جيتتي اتشابن جينن وعلي بن عمر رضي الله عنه تما عبد الله بن عمر يلا كان مكان كو بما كو صحابه به فو واتاي مبه وي قصة قال فيها عن ابن عمر قصة قال فيها ابن عمر في قصة إذا القصة وي فدنونا من النبي صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده وي من باتي نلادو من لني سوكي جمكو دي رواه أبو داود وأبو داود في الليمو لو كان الشيخ الباني ماكي ضعيف سنن أبي داود وي حديث سلا حديث هيد دونغون وكان قواتي تيمت دجيتا تنشابان دجينا يقول وعن عائشة رضي الله عنها قالت لأن من عائشة وماكي قدم زيد بن حارثة المدينة زيد بن حارثة وأري كسار مدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم في بيتي وهي تاوي نلار مكسود عن دنيان فأتاه وأري نون كنلار فقرأ الباب أكونكي بافنغا ونقول بافنغا وتابي بافنغا فقام إليه النبي صلى الله عليه وسلم نلال الله إمي يحي جاب قلمه يجر ثوبه هما داسة تونكي مكودين مانا مو هاي مو بالي تونكي مكودين فو تاي قلت نقول نبوسو أكيد كن لا يرو نوم وهاو جو عندي هذه نندي هذه زي هذه تابيني قديما هاي كو يهونو كوي o hewtutu hoytumari ka nelaro wari o andi nelaro ka suudu Aisha wari o konki nelaro hawti kisan hay wanare makko den njoddu gonu daso kaleetu on dumati o wi fa atanagahu o dandodiri e makko wa gabbalahu o lunnimo e itinage jangi ko ite itinago ko ɓe hoɓodirgol mo be fawa dande mum e becce dande oya wa gabbalahu o lunnimo رواه الترمذي وقال حديث حسن وإمام الترمذي ونكو في الليم وي حديث هم مؤجي كونو هاجون شيخ الباني نجوكي وي ونو كاريكو ضعيف وي حديث هم لوي ونو وي كضعيف سنن أبي داود ونو دي دو دي دودي دي وني دي تاتي حديث هذه دي هاي سيدي دي لوي سنة دو جمع جي نو لوي سيدي دودي هاي نو تندي ني وون ده هي إدي واوي هوتو ريلي إدي سيلي way joni wa yani yette so be tato fillano ma goddo harabe na be arda o do ara inna hunde kaari wadi no ku kaari dara men nam nun niratu ne awa dara bay ko yette so jo gono minun tu wono yakartu goddo go kari ara yette so jo go kari ara inna taw haynaka o yuri don o yuri kanko wayno ndara hunde kaari no waɗi nokku kaari
wiyaka ɓendu ma ndaara ko ɗum waye soñi wonnoɗo nun na ɗo gadduɗo aw allah waɗi jam wono ya kadi hane masere to yidde sojo tatabo kadi aroya tawana ka ɓeeɗa iwri ɗon o iwri ɓe yiiɗi andi ɓe yiidali fes onno kadi wolane sifa ko ɓe wolanma ko ɗo ayno andi ɗum ɗo fi kala ko yettisoɓe kon ɗum ɗo haɗa yetti ɗum soɓe nan ko ɗum ɓe innata kasratu turugil hadith ɓe inna yuqawwi ba'duha ba'dan si laawi hadise on ɗuuɗi haray ɗiɗa sembina e ɗiɗa si tawi fillotoɓe ɗuuɗi tun hay si tawi goto on ko wowli ko ƴettatake kono en ha ɓe sappo fenataɓe halda nan na ɗum pullo fu tawi na to haray ɗum ɗo no jogii lasli ɗum ɗo no jogii lasli idan no sella ka on tigi lunno junngo ngon no sella ka on tigi baka dande mum nden ka dande oya hadis heɗo ɗon on kanko watti 990 وعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه يتام أبو ذر قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كنمي لا تحقرن من المعروف شيئا وتفويجنتين دي وتهوين دي وتجاسين دي مؤيرنين هاي هون دي مايل تلقوا بيتي مؤير وتيو إنا باين دون فندي مي على يوده باين دون فندي مي على أكور دي وانا بيدو دون دو باي كبير دون دو تمي ماري نو هرسني كبي وانا دون دو لا تحقيرن وأدي نون التوكيد وتفويجنتين دي وتهوين دي مؤيرنين هاي فس إمايل أوي ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق هاي سيكون دي فتتا إسيطما فتدا إمكو يسو هنتينغو هاي سيكون دي مؤجر لون تاوي نو يوني قد لنا أوي أنتارا نون علي بركة أهنتنا أنتا قد يسو ماذا مثلا ويوي لون علي بركة ما نون بيدنا مو ديبانس إنا جوني مي على إنو هاي سيكون نون أهنتنا نقول سيطما يسو o yiya yeeso ngon tun o annda ko yeeso giɗo annda dara ono weltani ɓay pellet ngo yeeso ngo ya jaakono piiji muyno windo ɗo ko écran molnaɗo nda ndara ka écran ɗum tun annda awa hannde oɗo ka télé hiɗi woni oɗo hannde o faala kalan few ayi yeeso kaari ayno kaari ndaari tan mi fotte makko hay o ndaara allah hay mi fotte makko ɓay mi yi yeeso ngon mi tawi mo niɓiti bit eyi hay si ko a heltinango siɗɗo ma yeeso nden moƴƴere ɗon wota yawnde waɗu rawahu muslim hadis sakkitiɗon ɗo ko kanko watti 993 wan abi hurairata radiallahu anhu tama abu hurayra qala ummaki kanko abu hurayra قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي رضي الله عنه نلا دلني تالرا ومنغون دونك الحسن جد علي رضي الله عنهما بايولني كم تابي غوركو دون ويت الاقرا ابن حابس فقال الاقرا ابن حابس ان غوركو الاقرا ابن حابس o wiimo ɓawi lalo nun no tanirawo muɗum o ngalɗi e kanko o annda ɗum waɗa ɗum ha hannde wiƴƴe o wi nelaɗo inna li 10 min alwalad min miɗo mari ɓiɓɓe sappo allah no okkori min kono ma qabbaltu minhum ahada mi nunnaaki hay gooto e maɓɓe haynde wotere فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نولاد الله أماكي باولين لا رماكي من لا يرحم لا يرحم ويرمتاك ويرمنتاك si an ɓernde yurmede ala ka ɓernde ma yurmede a tagore nden yiiɗaɓe allah kadi ko non yoɓirte allah kadi yurmetake maggo ko yurminowo ko on yurminte ko on hande yurmede aljazau min jinsi l amal kono golle wawi o ko noon jodini waata
si tawi an golle maɗen ko yorugol ɓernde an a yurminta hay ɓiɗɗo ma a yurminta mo yurminali hay ɓiɗɗo muɗum yurminali ɓe nguure muɗum o no tanƴina o yurminta yimɓe luttuɓe ko ɗum waɗi so ndaari joni ɓe hirnageyankoɓe telen ka aduna ɗo ɓe resisi fewu si goɗɗo laamotoɓe ɓe ndaara taw ko honno jogori ɓe nguure makko nden ɓe waɗa étude balɓe landoto ɓe nguure makko nden e gunɗo ko honno wondir ɗon ka suuduga si ɓe ni he ono fiddani men ono ñaaɗi o wela wondude ono o yenugol e piigol e ɗuma o min annda ono moosa min annda ono jala ɓe o hewti ɗo ko commissaire de police o memata laamu fo hay ɓeygre makko nden o yurmaka so hendi ke pays o fof o yurminta ite sike kan célibataire jogaki hay ɓeygure ekkitaki ne'ugol ekkitaki e waɗegol ko muusi muñño ɗum koko wowtete ɗum koko ekkitete idan si tawi on tigi yurminta yimɓe ɓe allah kadi yurmintama e allah yurminali on tigi ara e feere makko ɗen ɗum idan no moƴƴi lunnoɗa pay koye ma koye ɓiɓɓe maɓe lunnoɗa taniraɓe maɓe ɗum ɗo ko yurmede sa yitu goɗɗo ɓatti waɗi koye andu koko welatamo sabuna ko mettete kon ko añuɗa kon a lunnata ko ɗum fes en tori Allah subhanahu wa ta'ala waɗa muktafa maɗa hadi sono fotta selligol mum allah waɗa e yurmeteɓe allah waɗa e moƴƴuɓe allah waɗa e ne'iɓe allah waɗa en teddinoɓe hanuɓe teddinde ɓen waɗa en taalibaɓe laaɗo nananoɓe nelaɗo ko o maaki gon jaɓanamo kadi wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyihi al amin nunna gollo siko bandiraɓe on bandiraɓe ko sollunaade sellanon tagi lunnodira ɗon e lunnodirgol e sonnaajo hay siko duuma haram maɗa lunnagol hunduko e hunduko ɗum dagaki kono joni yumma on tigi lunnagol yumma on tigi ka wono ka tiinde ɗo ka hoore ar ka sala maɓɓe yimɓe tooli waɗa ni ɗum ɗo wella ala kono dagaki ka on tigi lunno hay siko duuma haram bandirawo muɗum ma ɓiɗɗo mum debbo hara ko hunduko e hunduko ɗum ɗon koko memminta faaleji ɗum dagaki waɗi wal furedi holno fure hana lotirede harna salli joni e longal par ce que mi yii alhuɓe no fewna fure ɓe ɓanni sion mum ɓe waɗi goɗɗum nder ton sion o ɗiɗe ɗum kala ɓe waɗi goɗɗum différent ɓe waɗi ndiyanore mum ha ko heewi joɗɗini ɗam ɓe salligi fure o ha ɓe gayni après ɓe lottimo longal o ha ɓe gayni taydiri ɗon kadi ɓe juuri ka sala makko ɓe lotti ɗon fo makko foti kono ɓe andi tuma kadi ɗon kono nanda ɓeɗo ko ɓe landi ko honɗum fure lootirte harana ndiyan nan ɗum ɓe maaki issa ko ɓe yi arabu ɓeɗo loota fure ɓe waɗi piiji ɗiɗi e siyowoy ɗiɗoy ɓe joɗni kum be feere ɓay ɓe lootima ha ɓe gayni ɓe salligima ɓe lootimo ɓe yetti noon ɗum ɗon ɓe juuri ɗum ɗa kadi ɓe juuri ko fure wattete e ndiyan ko fure lootirte ko piiji ɗiɗi ko sidiru e kafura ɓanɗen ko kafura ya sala sallam makko no waji alu akhirahunna kafura lootande sakkitine nden yo waɗe kafura o maaki igsilnahu bima'in wa sidrin wa ja'alna fi l'akhirati kafura maki mo sifano sonna ɓenno ɓe lootirta geɗal makko on sonnajo maaki lootemo laabi tati ma jowi ma jeɗɗima no yiru ɗon o wi lootiron mo sidre nde andi sidre ko leggal mangal haako mangal dinɗe kadi kon haako fofee waɗe e ndiyam sidre e lootande goo hara ɗan ndiyam ɗon no wondi e on sidre ɗon
o wi lotonde sakkitinde yo waɗe kafura jille ndiyanna jille e kafura tomati noon ɗan juure e makko ɓe wi hikma on wonde kafura no jeeya e ko wallata portesugol ɓanndu hanndu yawani ñolde no uuri kadi ko ɗum ɗon woni hikma e kafura wattegol e nder ko lootete ko no moƴƴi hara lootoɓe hara ɓe waɗa e ɗum ɗo si tawi sidri no woodi e sidri ala waɗa sabunde sabunde no wawi lontade sidri on si ala kono si sidri no woodi ko lattoɗno ko ɗum ɓuri moƴƴude ko billahi tawfiq ɓe no landi joni salmigol neɗɗo mum tedduɗo waɗa juuɗe ɗiɗi mi yaali ka haɗa no waray ko noon e teddungal mi yaali ka wi a ɗum ɗon wattake juuɗe waɗa juuɗe ɗiɗi noon salminode juuɗe ɗiɗi noon aslu si tawi en heɓali daril harminɗo lasli piiji ɗin ko daguiji nam ko wona joni sunoɓe waɗoɓe périque ɓen ani sandigagol maska hoore ɗo ma wawi dagade ma ɓe ɓeytoɓe peɗali ga ma waɗoɓe ariya ɗandal ɗimalngal ko yarde no woodi ko sendi hakkude shuruk e salatu duha ɓeɗo ɓe landi joni wona sonnaɓe hippotoɓe périque ɓen cukuli moƴƴinaɗe ɗin waɗa wona kufune en wiyetta ɗum ɓe hippo sa yi sikka ko sukku noon tigi yiya hoore nde ko hoore portoyo kono ɓanndu ɗum ko ɓanndu ɓale joni noon si tawi ɓe salligade si ɓe maska e hoore ɗum ɗon o oye ko hani kon ko ɓe masku e hoore sukundu lasliru ɗum sukundu lasliru ɗum ɗon sawi ɓe maska tawa ɓe itti ɗum ɗon ɓe maska en sukundu maɓɓe ndum tigi tigi ko ɗum ɗon woni ko hani ko ɓe landi kadi joni wano waɗoɓe ariya ka kolli maɓɓe e ka peɗali ko honno salligi on si tawi si ɓe salligodi e ɗum ɗon haray selle ariya on si tawi waɗay kobolal nanga feɗago go woni peinture mo tawata ɗum ɗon haɗay ndiyan ɗan hewtoygol mema feɗagol tigi tigi ɗum ɗon dagaki haray salligi on sellade few ɗum ɗon sonnajo on fewndo ka o juulata ɗon nayo waɗo on ariya ɗon few si tawi noon hara yani watta koɓolal yani ko couleur tum fendata ko waɗa jur waɗa garam hara haɗay ndiyan ɗan hewta feɗango ɗum haray no dagi wano joni maquillage en ko ɓe wujata e ɗuma e gaafi ɗumannagol ɗum ɗon wonata karal hara jaɓata ndiyan ɗan hewta guringi si tawi wonata heedode hakkude ndiyan ɗan e guringi ma hakkude ndiyan ɗan e feɗango ɗum ɗon haray no dagi siko couleur tum kono noon si wonay heedode wonay beɗo wonay ɗuma tawan ndiyan ɗan ko ɗon hatto ɗan hewtoyta ka lasidi kaɗan duwano loodude ɗon ɗum ɗon haray dagata ɓe landi kadi kon hakkude shuruk e waktu duha shuruk sharaɗate sharuk ko nangue yaltutugol shuruk ko fuɗugol nangue yande si tawi nangue fuɗi tu harayno sella fenɗo julgol wallu ha o ko tumangue ɓanti seeɗa hatta tartafiya ƴeyda ramma ƴeyda rumhi ida shuruk on tum fewno ɗon haray juulatako ko be gettowo seeɗa jonno kono fayra ko ɓe waɗi kon waktu ɓe no waktu shuruɗi hiɓe wattori toon ko gettowata ɗon kon seeɗa wona yaltugol na turu chamsi na yaltugol na ngel tum ɗon aray ko mana ko ɓe faala hollude konde aray si woni o leere ɗo yoni haray no sella ka juula e wallu ha on wagutu haɗegol ngol feƴƴi andi gonta ka subaka on juula naafugol naafiloji ninala ni ɗi hummodira e sabuji ɗin ɗon ha nangue nge fuɗa gettowa seeɗa haray ɗon no haɗa joni noon si ɓe waɗi churugo o ko holli wonde o waktu ɗon feƴƴi mana nge fuɗi nge towi seeɗa ko ɗum woni ko fanda kon ko mi faami kon e muɗum wa billahi tawfiq wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin